Mwamukeri keriganiro ona kono wariganiro rie ndingeriganiro gwenyu matiari kenjwale ina dieria ni omothe tu guku mitambu-ini akameme kau ka muingi. Karibu sana, good morning. Good morning gituyu. Unafilaje? Nafiru ki BBI. It's the in thing. Do ene weraria leo. Do I work BBI? Ni ndathi hando ndaigua BBI. Ndathi hana ngaigua BBI. Gethi kuro magiciko keirio guari. No, stop rege. Ngaigua BBI. Stop. Ati ora igua tia. Da BBI. Kuhutia giciko guo gethi kuro moguo. Ngaigua BBI. Ero BBI. Gethi guo thabo guo. Mane mai. Ngetahi guo. Gethi kuikeria guo ri. Ngaigua BBI. Da kerigwa zeri. Eto kemenya. Andu merigwa metho. To Yohanagia na kiria gioka. Tukahania na kiria gioka. Na tugathomithia muthikiriria. Maundu magakorwo magirite. Hata kiri undu ungi. Otherwise. Nie de chonjo. Tumetoka poa. Uko sawa? Tumetoka poa. Kahoba hoba kana ku. Na nauliza. Ndio. Kwa nini? Ndio. Kwa nini mtu haezi ugo hau ugenagenia ate mundu na ngikura ni ukuhe homa we ni nguga atiriri ni nguhona ni okai gaona ni kire mohonu ndui ware wo mothe ure ndi mwega we moru ure ndakuigua ri ni ndi moru ona ndi ati ndi mwega kinya mutwaki no le uwe nego githira to ni turathimirwo ira ri koguo twi sawa ni turamenya kiria twina kio oru ne kaya mugaga kare atiriri oru ni waroma waroma no we na thina no we ni uraigua munungoi ko kende kumwe kende kia nungo we ndaigua ni ni uraigua wega okay we ndiraigua ni ndiraigua ngai mango ndiraigua Nita makaigia utiga guku. Ndwe nyamu ino mundu aiguaga munungo. Ona homa mundu atakeiguaga. No riwe no ri ino ni njuru nduiguaga onaki. Wegare, warorera weekend ni ukona. Weekend ni tutekuroka na guku thiku igiri. Homa ti nyamu ya gutumate utinde hau ati urigoete ukome ati ukinyua ndimu. Fala fever, ukamonita fever. Fever no thimu hari athi. Iguru gari wiki. Ginya wero ina cigana. Mama njira wi sawa. Mauga kindu. Tukihure. Mauga kindu 40. Tukitho to sanitizer ha. Egetha re magugiuka matiga kige homa. Mauga wi sawa to mauga kindu 44. Ai. Tuwe ni soja mathimanaga. Soja gotire undu atakiuga. Soja ni mathimanaga. Ti ndagitari. Koguo soja ri. Ucio no mwetekerie. Ego kwagire ona thio ngigwa ari athiaga gituthimaga. Ndero soja atie sawa. Amwaje na 45 jira iri sawa. Oikire. Ngire chafe wira ndigakonde na stress. Nito gicaja mukaga atia. Thoko no ita chonjo. Tokira kurikiria andu irio komanyugutira. Haiya niki? Kunyugunyuguta irio atia ku nikuo ni agaida. Konyugutira mundu niguo yarie. Urakiuga ni kuonia ngaida na mundu ucio marokire gwikira gitawa gwetukire gwikirwo gitawa we kuri iguru nona gitawa ke mask ke mulika mwizi ile matioga na karori kamwe oguo kakathiga kamwe na kanyamu kamwe thari iguru kambatete oguo maiga atare gaciko-ini ta murori mama makora tiri riu mehare iguru ri o hinde marekia guthondeka ri kanyamu ga gucokia macoke thiri karathuka Gai. Na hindo turugamete hau. Oima. Karathuka. Kage plan B. Otirare na kage. Otirare na kage. Riu tukagaria kuhorwo thimu kuria ciumaga ri. Matira katia. Matira wa thimu. Riu ni tweciria ri. Ni hindo ni ira hwaini. Tweciria ni ndirona atiriri. Macungiriro. Ni ikinyire thaa 5. Ni ikinyire thaa 6. No andu turenda gucura hare ki? Hare iguru. Mekanika ora we ku ri. No wa radio na wa maithikiri. Uri ngihota guthondeka nyamu ino. Tondu umwe wa ria we kure iguru ri. Nake ni makanika. No igwe iguru. Riu gotigwo wa radio thi. Riu no wa radio iguku thi na maithikiri. No ina ithwe riu. No matingithondeka. Ni ndirahe ndorio suggestion. Oroiga atia? Marare. Arafu maraire hau Ngai.
niguo twethe andu rucini gutire ngathi ngathi ndaihu ni kuri arafu twaigirira ngathi ri gakanjia kwenyenya niyo turona marare Rĩu tũrethira tũrobito tũceke tũtegũtindĩka kĩnyamũ kĩu tũmĩikĩrie mĩrengeti nĩguo mĩrengeti maikĩrie ũguo nĩ mehumbĩre wega no ũkomeire cuma rũcinĩ rĩ andũ acio no kũrĩa mararĩa nĩ ng'aragu rĩu nĩ ũgakũmba gakimo ũguo ũgaikia kanyuguta akadak akarĩa rĩu kenda tiga makĩnyugutĩrwo ĩ no nĩ makũharũrũka rĩu niĩ rĩ ngĩharũka kĩanda ndaigua harĩa kĩanda rĩ he mũthuri tuona ũwaine na kambuni ĩyo twamũtũma na nduthi athikua agĩrwo nĩ ngure oke rute andũ arĩkũ anawe waharũrũka na ndakĩharũrũka wega nĩ gũgũka wega reke tũgĩcabe wĩra arũme nĩ kwĩihũria no kayo nĩ marara ũguo mekuonaga mwathani na maitho na ithana tigarĩtie nĩ makĩyumĩria o na maũndũ nĩ macenjetie we thank God for the handshake to mũgathe ndangĩacerire Gĩthumo ũguo the political temperatures na kwa address kĩrĩndĩ gĩthemba gĩkĩ kĩrĩndĩ vibrant taruma kũmũteithia harĩa Condell yes agĩũka nĩ kwanja rĩu mena baba yes to nginya magĩthiĩ na baba yes nake baba nake rĩ it is his field day ũmũthĩ rĩ yes you know I have to be honest with you. Tiona siasa igi. Ũngĩhota kũgucia mũgathe mũtongoria wa bũrũri atĩ mũtindanie rĩu in your home ground. Ũmũtware gwaku ground. Yes, atinde kũu. Yes, athi mĩcemanio ĩrĩ. The president. Ona DNA igana. You see, nĩ ũkĩre za senator iwe no hiki nĩ ũrahikania nĩ egũ make appearance. But you have to give it up for Baba. Yes. No na Baba ru megũtirania na mũgathe kũu. And I'm sure na hii ndekũinũka. Maybe. Ekumwena sasa Nyathimar Kenyatta. Nĩtũrĩ no gũte Nyathimar Gieshe. Yes. Mwana wau. Gieshe. Nyathimar Kenyatta. Sasa ndio mchokia ngatho waragia. Sasa tunaomba usiende, chakula ni mingi. Mahali ya kulala iko. Ile samaki wetakula hapa sisi tangalia. Pana kula samaki ya Nairobi. Hapa leo wetakula ya lake. Fresh. Tena wetaletewa ikiwa hai. Wewe unachagua tu. Achagua hiyo mboyo. Wewe angalia tu. Sema hii sasa jina. Leo tutapika hiyo. Hapa wewe uko nyumbani. Hapana sasa elia mambo ya tanga. Hapa inaeleweka. Na bibi yai sasa ndio hapa ndio ngome. Tuna ndoa huko ni makelele muno. Uhuru. Suka. Makerwa huyu hawezi suka hivi kama Raila, huyu ni president. Huyu hawezi suka. Huyu safari yake na kuanga program. Asuke asalimie Jesse. Baka sana bila kuja sumu. Wewe suka bwana wewe, rais bwana, tunapenda wewe. Sisi hata sasa tumesema 5 tena. Lakini nioge hiyo ilikuwa ya kura iliyopita ile tulilimwa. Masaa ingine wewe hapana nitembea na majira. 5 tena iliisha. Sasa tunasema BBI. Ni yake nu. Yes. Kuna makiono utongoria you see the president moves. The country moves. Yes. Ni president onokite handu. Wanaona aginya ngui cia itura nducionaga. Ona nyoni cikiomboka cautious. Because that is power. And of course do ndĩragĩthi kũrĩa moko matheri. Yes. Sema kitu. Alo gũrete arũgamĩtie gavana wa Gĩthumo ĩ. Ndinanye kĩndũ amwĩrĩra itananyita wega nĩkĩ? Anyang' Nyong'o. Anyang' Nyong'o. Rĩu ndangĩgĩthiĩ kũndũ ũguo moko matheri atĩ ũkĩona mĩario tu. Jinsi kũihũrĩte. Sisi ni watu ya peng. Watu ya big pig. Yetu wachia Nyong'o. Wachia Nyong'o yetu.
Tungalia na macho ya huruma. Babali. Mother is very energetic. He is having a field day. Wewe kwa nini ihulie sasa tuko hapa na Mheshimiwa Rais. Nataka nawekea sisi Yerusalema. Manake safari ya Canaan tulikuta mamba. Sasa sisi wote tunaenda Yerusalemu ya bibi hai. Nani ndio wa kamera tulile? Si mnaona? Si hata ukiangalia unaona. Nimekuja na nani? Na rais. Nimekuja na nani? Na rais. Wapi wengine waliona yeye? Au lazima ni Raila Odinga? Wakati mimi nakuja na rais, nimekuja na nini? Serikali. Bas. Sio mimi nimesema, hata nyinyi mnaona. Sinaangalia. Sasa mambo aneno makise donyi ni president. Jacob original. Ose moki waliel. Ndio kuna mwaka kiari kia musi. Jokanya na more. Loosely translated, that is sons and daughters of the lake. How are you? Jokanya nam. Yone modoro me nyar. Moiki. Etara mwe ngwete jogi yoshi. Jogi yoshi. Akiri bora to bete nyar kirumba. Jokanya nam more. Naona mwazo kia amor. Kitendawili. Kama unaona Raila kiongea anaita nani? Kama Raila anaongea kimaliza nani nakuja? Sasa wewe ngamua maana yake.